I gdje ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Ok ljudi, mi nastavljamo sa preživljavanjem, ovo je treća epizoda. Ok, da imamo šta bi malo mogli da radimo. Pa da, idemo još da skupljamo drvo za kuću. U stvari, ćemo ova drvo što imamo ovdje pretvoriti i početi da pravimo to i ovo. Ok, trebat ćemo znači kamen za kuću isto. Ok, da pretvorimo drva, to i ovo. Dobro. Mislim sad imamo malo drveta, ali nije baš tako. Ok, sada, gdje bi mogli ovu kuću mi da napravimo? Ja bi nekako najradije ovdje. To ne bude daleko kako dođemo od sela. To je znači tu negdje blizu. Da se ne odaljavamo. Ok, možda... Ako evo ovdje ipak. Što da ne? Nije baš ono. Znači nije daleko. Pa bi možda imamo. Ok, kamen. Da vidimo. Kako bi da kuće, nakon ono, kako da kažem, oblik moram da napravimo. Ovdje ćemo znači popiti još zemlju. Ali sad ne ovdje. Ovdje ćemo dole ipak. Nekako, ne znam, ne mogu da nađem mjesto koje bi odgovaralo. Ne znam, ajmo pa ovdje, ne znam. Ovo ćemo znači tu popiti zemljom. Tu i to je to, znači. Opa, baguje. Ok, ja ćemo oko 2. I ovdje bilo, znači, ako to išlo. Ok, znači, zidovi gradimo od ovoga hrastovog drveta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pa ne moram reći da je 8 dovoljno. Da, sve jasno. Tako, idemo ovdje 1, 2, 3, 3, 4, ok, zatim dupla vrata, pošto želim 1, 2, 3, 4 i kamen. Ok, 1, 2, 3, opa, sada samo mi je problem ova trava, ali dobro, nekako ćemo i to riješiti. Ok, sada samo odavdje da vidimo. Ok, tamo tu kamen i to. Ok, znači hoću dovoljno, kao što sam rekao, zemljom popuniti sve. Ok, kuća nam nije sad baš neka velika, ali meni znači ne treba veća i to, pa ovako će biti dosta. Ok, počnemo od ovoga narančastoga drveta. Kako se nazove, sam da vidim. Drvene deske, šta je ovo? Akcija? Pojma znam. Ok. Samo ne znam, imamo li mi lopatu, mislim da imamo, nek ne znam. Ok, ja odim po lopatu, treba vremena, sve. Joj, što bi dobro došlo sada lopata. I šta imamo stvar napraviti lopatu? Da to brže uradimo. I to... Samo nemo šta ćemo nam napraviti. Ajde, napravit ćemo ipak evo 2 drvene. Dobro. Ok, nije baš brže, ali dobro. Ok, još malo. Ok, hoćemo. Ok, šta se desilo? Ladno, nestalo struje. Ok, stavit ću ovdje ljudi moji pauzu dok ne dođe struja. Ok ljudi, vratila se struja se vratila struja. Ok, malo se ovo vratilo unazad.
Ali dobro, sad će mi to opet. Ok, što se čuje? A vamo TP link, sada izlazi ulaz pa se čuje zvuk. Pošto ne znam, ja nešto ne mogu ga baš najbolje ukopčati, to znači trebam za internet, ne mogu najbolje ukopčati, nekako izlazi pa to malo ima problema, ali dobro, da se nekako. Ok, da postavimo ovo. Ok, samo i ovo ovdje. Tada to su im narazumije sa kamećom. Ok, ovo je nastaviti. Da ne možeš tekati. Šta ti je? Da, čovječe. Nekako mi sad izgleda kao da puno šteka, ne znam. Samo nova trava nervira, barem nisu dosadni toliko koliko su dosadni slajmovi. Ok, još drveta imamo. To. Ok, potpuno rad. Ajmo dalje. To. Podižemo znači ove kamene stubove, kako kažem. To. Dobro. Zatim ovo. To. Ok, još jedna. Ovdje ćemo ovako. Ok, to i to. Ok, ovo će nam biti vrata. Ok, da ovako ostavimo cijeli, ili da odvojimo ovako, znači ljudi kad bi stavili, pa neka ga ipak ovako. Meni je barem tako ljepše, ok. Dobro, uplašao sam se, rekao nemamo više drveta. Ok, sada će nam ovo stvarno biti dosta. Ok, fali možda ovoga narančastoga, da bi gradili samo gore, znači ovaj krov, ok, samo ovo nasprot vratima ovako, pošto ću praviti, znači, ne znam da primimo još jedan sprat, ili da odmah stavimo tu gore kao neki balkon. Ja bi pravio još jedan sprat, ne znam zašto da ga pravimo, nemam potrebe, tako da ono, to, ok, samo to, napravimo, ne se može popeti ga, to. Ok, da isto ovdje ispunimo sve gore. Ok. To. Ne. Daj. Sad ćemo sa kamen. Treba nam kamena. Ne znam, ove njihove kuće neće da uništavam, a... Ok, možete, a ne, nema u stvari često. Nešto, ajde, malo ćemo im uništiti ovaj bunar, pa ćemo popraviti poslije. Ok, koliko imamo? 5-6 komada, mislim da će biti dosta. Trebalo. Opa. To. Ajde, ne tu. Ne tu. Ruši. Sve. To. To i to. I fali baš jedna. A da je. Ajde, dobro, nećete ljuti, samo radi jednog bloka. Vratit ću poslije. To.
Ok. Sada ovdje gore da počnemo da popunjavamo. Ok, znači ćemo ostaviti da se može ići gore. Ok, ništa, trebamo ići još osjeći drveta. Ok, sad nećemo, pošto pada već noć. A i seljaci već ulaze u kuće. Ok ljudi, ne znam, da li da ovdje prekinemo epizodu? Ja bih najradije da prekinemo. Ok ljudi, to bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Poz!